زوج لون ونيد أنو ثار شنو أنا معطون داك السيقارة يما داك السيقارة طفارة القوسان باش كتزيد نتباع جيتار لا موندون إلا قاتيليا كوارداج ستوندار تحويجيها كارد نوت يترشتاقي نورمالمون donc voilà, donc elle est relativement facile à jouer. Donc on va faire toujours comme d'habitude, etc. etc. Allez, démarrer, Younes. Voilà, on va pas dire de suite. Donc allez, c'est parti. On commence. Sixième fil, troisième case. Donc là, normalement, c'est comme ça. الفيتنام زويرو يستخدم داك النوت هذا كينا مي ابري داكي ما تقدر يستخدم داك النوت هاكي زد عوض واجده فوالا ابري ثورا فوالا داكينا عبير داكي وإذا أردت في كتير قلت لا بعدين قزاز تفكر ذي donc deuxième fil بعدين قزاز ذي ما مش قزاز encore voilà aquí. على قيمات تخدم على السوي هذا encore تسوي سهل
تنون ثورة تسعة تتبع باش دوالي الرشة. Voilà, Olavi, c'est à vous de jouer, ça arrête tout.